Aberanteɛ ne din a ababeto edwa Frank Kwaku Anoche actress so ye trader and net day ya me no wo kasa yi de Accra Circuit Court tina kwa setina pa wo wo mo nsem no emu no ya maame anachese ne din de Mrs Christiana Khan wo tina ensem no so ehwehwe ensem no net day chese ye nua bema Frank Anoche wo kwa akwa dem 15 years na ne bonofosema wo di ye anase de ama dent wo kwakotwere aban ekukumu aye adwumaden ede abo wo man no na enum wo beko ede abana kyese de yensakraye ebeba na brabo mu anase ebema nani adawo nyina eyesem ne ex lover ebeka ne say ne kanchema wo ne eni wo ebiem ne ba wo wa kyese we 10 years abemo ya na abrante yi akwa fefe akwada no ama enu entino maame a wo no ye ne ba enwo eka ye de ensem no ekokopie mu wo dofsu wo mu a wo mu ehwe enkwada ne ebiemu nsuso no awofo wo mu ensense ba no domestic ehun kroniba no edi a wo mu eti ejina mu ehwe ema ye etimi etoye wo de ko ensem no ekọ wono no ena tese ema wo mu edi wo mani edi ensem no echi a enedei ye nua bema Frank Anoche edi wokọ akwakoda eye aban ekukumu na ye maame yi ede ne nsem no etu edwa no na tese eye ne ye prosecutor meche so police ni a wode ne nsem no ekokoto n'animu a otie na no di esem no ye nua bema anase ye papa sergeant Opoku Ejei wono ena oye ne ye detective and as a prosecutor ede ema complainant no epa ne nsem no ehu na wodi nsem no etu edwa na kyese ye nua bema Frank Anoche wone ne ex lover yi na wo mo enyina ete timber market a ewo eye Accra na ye abaya no no oye trader with 31 years na just the DF pa according to detective sergeant no wo chiremu a womo enyina eteburo no ebako eso anachese womo de echu womo empna kakran na abaya no efa yefum na ebredu yese wo kwakwa wo no Anoche ede no ekokoma na busuafo ewo insuta kwa amaye wo Ashanti region se wonko na wonko tina wo na wonmu na wo no na chese wo de ne ba ya yi eka ne ho ekoye na okoko wo ye no nyame ye fofi anto atam ne ba no wanya no enti wo sanso eba back to nikunu anase ne ho kani yi na ne kanchima yi ewo na enum na chese be ma se ne ira kwa wo so na ne wanya ne ba that moment no want me no enko ebemu agoro nti no ene chese akwada wedi 10 years no ene was start ye ena wo fefe no na enum na chese akwada no eka che ne grandma ebra wo mo ekọ ne ho ewo ensa wo mo ka che ne grandma say ena Anoche ede ayemi me maame anase me maame ne boyfriend wode ayemi na no maame no nso so ede ne to fon so wo beye hwehwemu ede afahum na ye maame anase ne kanchima abaya ne de ne ba eba yedi ne yesa edem no wo dware ne ba no ena ne ba no complaining of lower abdominal pain na enumu na tese wo budi busa no ensensem na tese akwada no etimi empemu ekase ni ena wo kanchema Frank Anoche wode ayem no kachem sese meka ede eche obi ade a eneku ena wo bekumi na no ena tese maami anda eye eso ekrampo wode ensem no ekokopie mu ewo domestic violence and victim support unit a twentia efre no eye dofsu ewo Greater Accra enkure eyimu no wode ensem no ekokoto wo mo enim ena chese wo mo nso ema no kwan ma ne ekokoje medical care anase yi ede eba ye kire se eyampa se akwada no bibisa akoso na wo mo ede wo mo medical report ne ebebe pim na chese sa pepepem ena etene no ena chese enede yi amene wo ekasei wo mo ensa esom
Abrantin mu Frank Anoche, that was on the 6th of February no womonsa eso ni mu no womo edi ne nsem no hwehwehwehwe mu na womo edi ensem no ebo no ebra wo court de edi kan no o pleading say wono de wonye guilty de ye kan no enye no kure ontimi nya sa de biara eda etianu mu didimu ontimi fiti prekope na womo ebua eye asem no etina ne etu na ye etu ede eheda ne ye hwehwehwe mu ne etu ede eheda na no na chese enede yi womo etna se ewie ye hwehwemu ewie na chese womo ehunu se ye nua bema aye anochi aye ka no ho asem adodo na nim ne se nya meche yi na chese asem no ebu ede abono na nti no ye guilty of all the complaints ye de ebebo na na se so bo ye de ema no ni nya na chese ye guilty of all the complaints no nti ye ma me Mrs. Christiana kan etna ensem no eso no na chese de obetimi aye ede aboa abrante na na se asotwe obetimi ade ama no efoam ene se wo beko eye jail terms 15 good years na eno ena dodo na eka se 15 kropo de esua anka won ko 75 ebisu won ko 25 ebisu won ko 50 na wo free mu fia wo ba won di eye sa bonefo sem no ebiem na ebusia for man hwado edin ya na mema pen wo wiase that you odwe won won tia se mema nkata emi busa be mi busa ma fa wo hwe me mema edin ya na mo pe e wo wiase mu ache se edin se mo ehunu ade e skirt mu se o ya kwada wo so ya panyo so ya brewo so ya den o che se mo be ekom enye mu nyina ebinom mu nyina ye yentimi emfa embom sa ebinom faithful ebinom so de dane aponche dress no te so oba manesha skirt nguta bag obese ne pe obenya krampa na chese wone no ekọ eye empa emu eden na mo pe wo kanchima wo honum enti se wakọ awo so na wanya eba na wo ba fie na wone wo ba betina na enu nti chese wuntimi ntwen ma ne ho enchen wuntimi entwen ma chese wonya okay no ama wo kwan se bra enu nti akwada mo ne netie ena wo so ofa no enye se akwada mo ne netie keke kwampo maame na wo ne etwen plan no kwampo wono ankasa ne bana aden kani akabade aden ori eni asare eba adwimbe nkura na ya na eba mema binu mutimo wo mutimi tu sa anamun eyi abusiafo se de ne wiase ekọ ne se de enwoma ekọ no woni bema ete na akwada ewo wonchen anase nkwada mawo nkwada ewo hono mama mani nkọ nkwada no pa because mema binu wo hono ma wontimi entrust wo mo 100% wontimi emfa trust and wo trust ema wo mo se mi jame ba e dia ma no me kwa edwaso mi kwa adwuma mu me ja kwada ma ne se won hwe no debi ko ba se won sa anya ne ba krampo e dia ne ye ne bampo ne da se ebinum krampo fo wo muma na e dia enye ne ba na che se fa nyinam kura twofufuo amana to eye enkomu a enisa na enu nti no muma yenhwe na yenhwe hawaye betimi akora ye ma ewo ye kununum ewo ye boyfriends e wona atorenchi bi sem anko kotom because that chi bi no na che se abakwada no na brabo ena ya ababa besem na wo baba nyatimu kabi da fa emema ho na afi baba bedi wonu ankasa ni enya enti muma yenhwe na yema yemi enko yema no enho na ebusanfo de enkoso yi nsusu no sei ena wo so adwenche efanse ni hu etie for betudwa e wo tuma GH comment section like videos na share all the social media platform as so follow our IG page and your Twitter page so tuma GH_ekeskapa enemy that's na ebusan edi ehia ebi makam